mga bay, mga kaigsuunan. Yes, mga bay, ug mga kaisambingay, kung maingon tag salida nga Titanic, it was a blockbuster movie. Kay numdum mo ana mga kaigsuunan, siguro kung ikaw nagtanaw karon, kapila nimo gibalik-balik ang maong salida. Titanic, daghan kaayong mga tao, no, nalunod. Ang barko nga dako kaayo nalunod. Ug daghan kaayo ang mga nindot nga mga eksena nga nahitabo. Ang love story of course ni Leonardo DiCaprio ug ni Kate Winslet. No, grabe kaayo ka. Nadyo daghang twist mga kaigsuonan. Pero sa daghan kay mga scenarios, ikaw unsa imong paborito adto? Sa imuhang pagtan-aw adto, of course no, daghan kaayo mga thrill, daghan kaayo og kanang mga emotions nga involved. Ang ilang love story mao gyud ni tumaw. Pero para nako mga kaigsunan, usa sad sa mga nindot kaayo nga senaryo didto, kadto bitawng usa ka grupo sa mga banda or musicians or tawagon nato mga nag-violin, naghatag og music, samtang nagpanik na ang tanan, nangambak na ang tanan sa barko, nangahadlok na nyagit, nang hilak ang barko ni takilid na. Pero ang grupo sa mga nagdala og violin, ang ilang composure, mao toy usa sa mga lessons nga angay natong pamalandungan. Grabe kaayo ang tanan, no, they are already facing life and death. It's a wage. They are already confronted. Pila na lang kasigundo, mga matay na silang tanan, tungnaw kaayo. Pero ang grupo nila, no, bisan tuon og naa sila'y kahadlok, kakulba, pero they manage nga kinahanglan mo padayon sila sa ilahang pagpauyon-uyon sa kalisod to fight their fears, mga kaigsuunan. Nagpadayon sila sa ilahang pag-violin, sa paghatag og music para sa uban, para mo kalma ang una-una at some point maka pamalandong sad ang mga tao. Pero mga kaigsuunan, di na wala na namati nila. Pero sila mismo ang maong grupo, ganahan na silang muundang, nag-violin sila o nagtanawanay sila. Unsa man kita dili ta mangambak ani, pero yun sila padayon ta sa pagtugtog sa maong musika, padayon ta sa paghatag og kadasig, paghatag og paglaom sa mga tao. And that is the point, and that is the message in today's gospel, mga kaigsuunan. Kay mga kaigsuunan, ingon sa atong ebanghelyo, pangayo kay ikaw paghatagan, panuktok kay ikaw pag-aablihan. Pero mga kaigsuunan, usahay lagi sa atong kinabuhi. Bisan pag mangayo na tas Ginoo, daghan mangyapon nga ayo wala gidungog sa atong Ginoo. Usahay mangluod na ta. Usahay dili na taganahan sa Ginoo. Usahay mo ingon ta, ngano maning nahitabo sa ako, Lord? Daghan tag pangutana, daghan tag ipangayo, pero daghan nga wa gihatag. Ngano man ni mga kaigsunan? Ug mao ni ang lesson for us to be persistent in our prayer. No? We should wrestle God. At sometimes, ingon man lagi nga ang Ginoo nasayod na sa imong gipangayo. Bisan wala pa ka mangayo, nakaibalo na siya. Kani mo. Pero usahay kinahanglan sad ta to be persistent in our prayers. Padayon ta sa paghangyo kaniya, kay ang Dios dili gayud kabalibad, ilabi na sa atong mga pag-ampo kaniya. Kung ang ubang tao, ang ubang dautan makahatag manggani sa uban, makatabang manggani sa uban, unsa na lang kaha ang atong Ginoo nga nagmahigugmaon ug maampuon. Mga kaigsuunan, persistence, lesson of persistence. Bisan pa daghan kayo sa atong mga kaigsuunan nga dili ganahan nato, dili ganahan o dili makauyon nimo. Bisan pag-unsa ang imong gihimo nga kaayuhan, ikaw pa'y mahimong dautan. Mga kaigsuunan, daghan kayo na bisan sa sulod sa ato simbahan.
Bisan kami mga kaparian, nga sige pangugat og wali. Bisan noon sa na naamong ipanulti di ana, paggawa sa simbahan. O grasya na lang na ay 5, na ay 10, nga natandog, naigo, unya open to grow, open to renew themselves and do whatever is needed to be done. Mao na importante mga kaigsuonan. Pero sa among pagpangalagad, sa pagsangyaw, dili tanan makauyon. Pero sige lang, ana man ato kinabuhi. So this is a lesson for all of us to be persistent. Ayaw undang. Sama sa mga nag-violin sa Titanic. Oh, gamay na lang yun nangabilin sa barko. Padayon gihapon sila. Until such time, wa na'y namati nila. Ug nang lakaw na sila. Mga kaigsuonan, full trust in God. Ayaw hadlok. Ayaw undang sa pagpangayo sa imong gikinahanglan. Tuod man nasayod ang Dios. Pero kung kita kanunay tang mangayo, this simply means that we are trusting God. We believe God's providence. Nga naa gayud ang Ginoo uban nato. Nga naa kitay gisandalan, ni sandal ug ni salig kita ug milaom kita kaniya. Mga kaigsuonan, in today's gospel, this is a reminder for all of us nga naay Ginoo. Nga naay Ginoo nga labaw pa kanatong nasayod sa atong gipangayo ug ang atong gikinahanglan. Taliwala mga kaigsuonan sa ato ang pagpaningkamot, dili gyud tanan makauyon nimo. Mo na giingon nga you cannot please everybody. Bisag unsa pa ka kamaayo diha, bisag unsa ug bisag kinsa pa ka. Naagyo'y tao nga dili ganahan nimo. Naagyo'y mga tao nga birahon ka paubos. Naagyo'y mga tao nga dili malipay kung unsa ang imong kalipay. That's part sa ato kinabuhi. Usahay ang nakasakit pa gyud mga kaigsuonan. Usahay ang mga taong di ganahan nimo, ang mga taong naglagot nimo, ang mga tao nga dili kauyon nimo. Usahay sulod ra pod sa imong pamilya. Lisod kaayo mga kaigsuonan kining trick sa yawa. Magbantay ta. So kung ikaw naka-experience ni ana, kung ikaw do na kay mga kasinatian nga maghatag kanimo og kalagot, maghatag kanimo og disturbance diha sa pagpadayon sa Kristohanon nga kinabuhi. Ayaw pagtagad ni ana. Focus sa atong goal, sa atong kinabuhi. Focus sa atong dalan padulong sa gingharian sa Dios. Somehow, at some point, sa atong paglakaw, daghan kaayong mga taong musamok-samok nato. Daghan musamok-samok sa ato ang pagpadayon. Apan kung naatay focus, doon na kitay persistence to achieve our goal. Mao na mga kaigsuonan, ayaw kabalaka, tanawa ang kamot sa atong Ginoo nga kanunay mag-agak ug nag-agak sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Igsuon, ayaw undang, padayon, be persistent. Kung unsay tan-aw nimo nga imong gibuhat karon, nga wala pa namunga, nga wala pa dungga, padayon. Basta kay nasayod ka nga ang imong gihimo alang sa kaayuhan, alang sa kalambuan sa tanan, alang sa ikalipay nimo. O kinahanglan minaayo gayud kini. Ang Dios kanunay mag-uban ug manalangin. Ayaw undang igsuon kay sa atong ebanghelyo siya nag-remind, nagpahimangno nga kung unsay imong pangayoon, iya kining ihatag sigon sa iyang kabubuton. Ang Dios manalangin kanatong tanan sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.